تماشاکار عزیز مراد تیوی را شون شما خیر بوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امش انا درس تفسیر ماده inşallah sure maun ser sedam mala Kur'an ettiğimde tefsir ana sure ser kalpken şunlar sohbetken sedat khairume Fernando Sarış Musar. Teda ma verju sure maun veştari bekte ma sualuhu persuhu tura persken inşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadakallahul azim. Seda ma roju çarşamba berhalde roj paşeme ma ana derse tefsir hiriye aşmadı. Türkiye derse Türkiye ma on servinerti emişizi ma ana derse hina sure maon ana derim malum zazaki ser ma sohbetkin der hak sure maon idi. Tefsir idi, nuzul sebebiydi. Mefhum idi. Ma çına çı hissetra dönvera ma en der hak eniniz matura terskin inşallah. Vercu persme enu nomena sure çıra biu maon sure umumiyetiye ha çınara bahskena nüzul sebep ena sure çıno enin tura persik ucara pe ma verniragen hata nime sure ma eri çendek vakt ma müsaitti vakt ma çendek vet ma andek sörvünden inşallah. Kerem Bekir Seda. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şun şma pürnun khirib. Rahme Allah şma sarb. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا رب سينما هراكر قري مرة حاتكر قريزون ما آكر وفاتن ما بيرفعن كردش إلي ما عمل ما زياد كر إن آية سر بيشم حياة عن الشاعر بيل ألمانيا جوته حياتي مويندن ويوم باز يوم مكتوب أرشاون هادر ون وقت جزار مبتنج أو وقت جاوني يعني جون مبتنج از آية دعاء حضرة موسى قرآن دوما از آية ونا يعني جوته دماغ أن آيات أن دعاء حضرة موسى يزكتم تكرار كردن أن معلومات بشه شون يعني أذوني حياتي çünkü در حق اسلام در حق قرآن در حق پیامبر شعیر ضاف وش است انشالله برنامه بینوند یا چند حب شعرونیه از ترجمه ون یعنی ان آیت مازی دست بکن انشالله که به این ما دست بکن واته ما بیرفعن کردش به الله تعالی یا قوت قدرت بید ما بشک این کلمیه خود ifade بکر و ایی که ما گوشتاری کن حوال دلال و برای وای ما ارجایی گیزک بشک یا استفاده و خول ان تفسیر قرآن را بکر آمین. انا سوره هیور یعنی ترابن معون معنی چنه معون زادکی یعنی
werdayış veya dest ceştiş. Yani hem werdayış, yani Türkiye bunu yedirmek. Ama dest ceştiş, yardım, hem maddi hem manevi, en hususu yo hadis İmam Ali Peygamber aleyhissalatu vesselam nakl kön, yani bun denig merdim don veya nunig merdim don, merdim verdiş veya yo hacag emanet don pegure khud bikir en pure trabun maun, yani insanın paşgeri destgiriye yardım kardeş manayi mauna zaten kök kelime aun rayon, aun yani yardım, dest ceştiş veya destgiri mazazaki bun destgiri destek veya mani verdiş nun diyayışız te asta zaten ita fakirun o yetimun ra bahs kün o ana mani kelime inşallah fahm biya sebep nüzul ene Mekket şmazun uca kodaman bir insan pil bir zengin bir yiniz, yani dahbe dindari kirden putunur hizmet kirden o vakti millet o men Kur'an-ı Kerim'de en dindariyin işare pebün namaş kerdi şerra biyer ok den hacun kinç kudin yani kira ve ta'yik taberrayin kincin pe kincun yine tavaf nımın gerek kincun ma hamsi, yani ma pak ma temiz kincun ma wa prayir pe kincun ma wa Kur'an-ı Kerim'de ec'altum sikayetel hac ve imaretel mescidil haram kemen amene billah vel yevmil ahir, yani Allah-u Teala ucadır, yani yo hişdare donyen ok daiş hacunu veya mesela uca yo tamir kardı şu en musavi veya en bönse imanu ve iman be humayo ve iman be ahiret ucadık mesela yo hişdare ve yo Allah-u Teala yo kritikçir yenir birazın. En merdim ama höt bina zalimi, höt bina yetim nunin, höt bina fakir nunin ve tahtayı kerden fakir veya hakaret kerden fakir. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de itya hommad, yani Kur'an mar nazil bir hommara bun, yani ho hatun yin o günün yin don mavir un mavir ama hommara bun, yani güregin kerden şma gurun ra gürvendiren şma gurun mekiren itya Ebu Cehil o Velid ibn Mughira o Was ibn As ibn Vail o en geragir mekib Kur'an-ı Kerim o en hareket yino sekanat enin yani seyo derse ibret marvun ay diniz en surat yo hatta yani mesuliyete ma karşı insanın hötbinaz mesuliyete ma karşı humay cuarin, yani hire hab ayetun verinunid Allah-u Teala karşı insanın ma mesulzun ve ma ravazun ki ma adalet riayet bikir, ma hak hukuk riayet bikir. Ayetun hirin peyinidir. İrtibat yino, irtibat humay cuarin ra. İrtibat ma o, irtibat humay uca tıra bahs bin. Ayet çeheriniz, yani ayet binatı hiri ayetun verinunu, hiri ayetun diyenunu diyor irtibat nurru. Yani ayı namaşken ama ne hak ne humay, hak humay riayetken, ne yazık hak kolun riayetken. Ayrıca ite yo hişdare samed ma ve astaki ma münafık meb, yani yo insan eğer dahbe din kön bun az dindara o iddiayı dindare kön ama höt bina ne hak kolun onca ve vakti namaziz kön namaziz riyakare kön, yani kalba bi imun nar en insan vay yani velike ininir ve vay hal ininir ama marazmun ki ma ankada mab, yani ana sura yo hişdareya uyarı, yani semed müminuna ki münafıkı mekir, çünkü en hareket ben sebep ki insan münafıkı. Eğer insan yani mesuliyeti xo karşı humay nazon ve mesuliyeti xo göre xo vacibe xo karşı insanın bara insanın nazon bar riayet nikirse o vay hal enil zürker eni eğer iddia bikiriz ki iman ard Allah veya yine iman ard ruj ahiret veya dindar, yani din kabul ko hiç zürker, yani mane sura umumen enva yani yo hatta tevhid yo hatta adalet.
gera bir riayet kardeş yo insanı iddiakın ve dindarsa en hususun gera riayet bikir. Bir de nüzul sebep en az sure. Okay. Nuzul sebebim var yani ana sure zaten binate sure tekasür ve Evet. sure kafirun yani tertip nuzul göre sure dos hotena ama tertip Osmanlı inki homma destet in tertip göre sure so hotena ama irtibat ana sure o sure tekasür ve sure Kureyş yo irtibatı ko zaf nizdiyo yani merdum işkin var yani ana sure devam sure tekasüra ve devam sure Kureyş'i ama sebep nüzul diye makedok var kodaman bir pil bir Mekked inin ide dindare kerden hatta sure Necm'dir ana sure o sure Necmiz binateyin diyor irtibat öz mesela ayu ayet ujarad da ayetun hiri ayetun bun sebep nüzuli Velid bin Mughire zaf zengin Mekkib hever beni yani dini olma beni khair hasanat ke bacı yo merdum olma ba لا نیا حساب است نیا کتاب است نیا آخرت است ان گرونجا ورد و اگر ببسه با گنون تو اکن خمل و آیت انقدر نازل به افرأیت الذی تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في الصحف الأولى في صحف إبراهيم في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى تنبينن تهنبينن تترانونن أو إنسان وما أما هون جراء بندا وباجي تشكوزيكا و سانكي يريو خبر أمي يعني خبر جوار أمي خبر غيب أمي سانكي يوزونايي أست والنزون عجب أما هم إبراهيم عليه السلام كتاب يد وهم كتاب موسى يعني إبراهيم وفاكار وكتاب موسى عليه السلام ما نشت ألا تزر وازرة وزر أخرى شو بارشوي ونيجون ان آيات بالمناسبة ازواج çehar gerin in ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'i tekrar bin. Yani ço barçoy ve nigun ve la teziru vaziretun vizra ukhra. Yo cad sure Zümered, sure Esrar, sure Fatired ve sure Necmed. Çehar gerin in ayet-i kerime tekrar bin ki ço barçoy ve nigun. Nafar ayık o kadar var. Eğer günetti tiz zazakin mabun günetti mümildir. Güretim mümüldü eğer ahiret öz. Güretim mümüldü eğer kitap hasap kitap öz. Ceza ve cennet ve cehennem öz. O بعد إنها نفرجهن çikuzeke veya ayet biniz irtibatiynet. İtamma onun binatı peygambero binatı en zenginun en kudamanun daima yani enin yani yo cedel biyo yo bahs biyo yo binun berd ard no teverra ve peygamber ho ana kharabiyin او یو حتی ادعا هیکن یعنی یزک دیندار چون قرآن کریم مثلا نماز کردن اینن نماز کردن عبادت کردن عبادتین باجی ما بحث چی ترا بحث کن یعنی بحث ویلو للمصلین اما sebep yani o insanı vun az dindara çay o zaman çay en zaman ama vakti yani min şerlik diyor mesuliyeti ne gün yo bar ne gün ve bar millet yani باره چین یا مشکلاتون ملت حل کرده شد یا باره چین اصلا این انسان حضور کن دقت بکن کلمه یکذبون امو ارایت الذی یکذب یعنی مضارع یعنی هم زمان حالو هم زمان هراو و هم زمان امایه هیره هم زمان هزاره این زمانی یعنی این انسان انقدر تیپ تم است یعنی سوره هم ماد خبر دونه هم مار مونه ve hatta mesela Allame Tabatabayi'nin peygamber hitap şahıs peygamber çünkü peygamber yani veşdaru an mükemmel bu ve mazik gerisi peygamber veştari bikir Allahu Teala hovunsa erayetellezi yukezzibu biddin tenedinin o kesik ho din o kez zira vejun ho yani pe amalun huwa ve pe hareket huwa ve pe yani davranışın huwa o din zora vejun eni şmahe dinin se eni mebiyan yani sebep nüzulü kudaman Mekkiye ve kudaman est yani çünkü nezik gerabizun hocam Kur'an-ı Kerim tim ho nazil bin inki ana mesela nekide çünkü tudi Türkiye'de en bahs kunu bun tarih selci o nizun çino
وقتی ما قرآن کریم یعنی نازل بیو و قدیو مثلا قفلیا وقت نفر مهت تاریخچی مارخچی ین ادعا کن işte en tarih ama vakti çünkü Allah Teala eğer sabah çinu en kelum humayo eğer sabah semed meno semed tua öst yani diğerte o umaya o hal hazır semed meno tua semed humaya ana çinu ama en kelam yani dergi humayra her rajun nazır ben her raj Allah Teala ho maravun yani ikini diğer şey o tarihselli en olay tarihi bir mani biçim tarihe bun tera ana yonuşa ayet her an ikbal Allah rahmet bugün vatan bay memravaten law vakti Kur'an'ın sanki ana hal hot bir nazil bin be o başa ve be o şuura ve be o fahma Kur'an-ı Kerim bugün. Evet. En sure akide tevhid ser ki tefekkür beke yani taksimat mali tasarruf mal seri bisilmunud yo hişartin birazdan yani zenginin ra hitap zenginu serniu hitabı mazlumu mağduru fakiru en mal alayra bareyne estaşma gereka en malıg şuma kod şuma deste enin ra hakiniz estu yani pe en ifade erbun sosyal adalet yani adalet içtimai adalet şerike adalet şerikeydi yo ihtarniyo acaba zaten Allah Teala razı bist mavir qaliyana qasar inki mavalla ana sura davum sure takasur ve sure Kureyş. Sure Kureyş Allah Teala bunsa uca Allah Teala bun bo en nimetik Allah Teala de insanın Allah Teala en nimetun ho on mavir bun at'amahum min cu ve amanahum min khawf yani hem yani beşune ve teşune fakire şma barda ve hemiz emniyet doşma yani zaten yo hayatır an unsur mühim an çi mühim yo emniyet yolduk işte yo ver o şimete şu ana vakti temin bes hayatı temin bu sure Kureyş Allah Teala ay sure tekasür Allah Teala bun elhakumut tekasür yani en mal mülk şuma meşgul ki leh yani bir de ardın vakti erzin vakti yani insan şun ariya o vakti hin galla tawennim onun ekar say genen yo binunur bene galla erzin zarre say çi adir çi ariye ki ekar ve yo binunur nisav ve o galla bene pe meşgul ayrın lahwa ve elhakumut takasur yani şmal pe en mal mülka ina se ekar seni pe o galla ve meşgul ben şmal se khum meşgul ken ama meşgul mekren ve har mal Allah itana surat çıkbize bakhile yani yom mümin gara çukuz niyob yom mümin gara bakhil niyob yom mümin gara bizon ki ve har mal niyob ve yani emanetdar vakti mazluna ma emanetdarsa ve Allah Teala yu hak tasarruf do ma en malid ma tasarruf kin ve o kadar yu vaşt eğer ma o kadar bikir o kadar ma hem şükür artça hem Allah Teala daha köziyet ama o kadar mesela yimara vaş ma en malı tasarruf nekin ma huwa har mal bizon o vakti yani ma nanköre dest pekenam ve nanköre penid yani kufriz huwa te ona ayra yo hadis peygamber aleyhissalatu vesselam bun el malullah ve nasu ayalullah fe la temna'u malillah an ayalillah yani mal humayo insaniz yani ke humayo aile humayo mal humay yani aile humayra men mekiren yani mal doşma zaten yine hadis peygamber aleyhissalatu vesselam zaf muhim انه bun havaicun nasi ileykum alkafun min Allah lakum yani eğer insan yo ihtiyacın kana şmasa en bezونه ki en yo lütf humayo der hak şmat eğer ta ana ihtiyacı bertaraf nekirse yuna peyda bun او bertaraf kun hatta en der hak مثلا يو حديث آية قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
والله الغني وأنتم الفقراء فإن تولوا فيستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يو آيات يعني أي çikuzekin bizon ki bir zarar ko hiç çikuzekin zararına yin ve Allah gani mutlak yani var mal mülk pür kainat ene yo şıma fakir ve şıma muhtaç. Eğer şıma yani holera xo açar. Eğer şıma holera xo açar. Şıma hole nikir. O malik Allah döşme o kadar ugi vaş. Şıma te tasarruf nikirse Allah Teala şıma degişkin yuna kavmun. Ve yuna kavmun o kavm se şıma nebin. Yani hem wen hem şimen hem dun yani hem hasaneten fi dünya vel ahire hem dünya hem ahiret ko pe o mala abat kin. Ene yani samet bakhiliya çan hep ayet est inşallah eğer çi bese bacım tefsir devam tefsir çikin. Ama ene ma bizon eğer insan eğer mal khura bizonsa yani khu har mal bizonsa ve khu gani bizonsa yani khu kafi khur bizonsa innel insane la yatxa en ra'ahu istagna. Yani insan vakti ve az zengine enne mina mal enne mino hatta yuna ayeti düz çit Suriye Zümerid mesela ve izâ mesel insanu durrun da'ana vakti insan bine fakire bine perişune koç bine yüz zarar ziyancı vraziyasa het mavad dastun kömbers ama vakti ما يوم مال وإذا خولناهم منا نعمة أما وقت ما يوم مال داجي أوكي قال إنما أوتيته على علم وأنا زناي منه خبات منه كسب منه چند گرین ان آیات تکرار بر سوره قصص سوره بیند أنا سوره دونا ما فهم کردش که ما وهر مال نی و اگر ما ادعای دینداره کن ما ادعای رجع آخرت کن و ماون ما دیندار ذات کلمه دین اینکه ماسر بنویندن ay göre kere ma amel bikir yani amel ma o vatı ma o amel ma gerekiyor binun bitepiş eğer yo binun ne tepişse iten nifak verazyon riyakare verazana baks riyakare o nifak zaten devam ena sura diyon. Bele seda en bername ma temaşakar ma esti mayın razi piyon rama venç ma kherume sariçi muserume en bername ma Murat TV hem YouTube'da hem Periskop'da hem Twitter'da hem Facebook'da neşirben kanal ma YouTube numemrav Abdullah Narin veyahut Murat TV şma boyunca kucağı abone bir ücret şma ben abone vaqtu ders mavraziye sohbet mavraziye şma haberdar ben te o şma temaşa ken inşallah en bername ma şma eşkeni şmaji havalı hudu barken velayken pe temaşa karzabib en dersan ina derse Kur'an'ra herkes istifade bükür. Seda nim saate ma viyerte vakt ma holu ma he çiken sohbet zafiz veşi eza ina veştariken ina umumi mauniye surera ayet verinra bun estaizu billah eraeytellezi yükezzibu biddin böyle mazun mankade fom kerdiyen kulasa ez bu şuma ne binin o dini inkarken şuma ay ne binin enkade o fakat izahat etmeyi benena hira verazi yani hitap evet hitap herkeste var ma pure hitap yani sadece ucad peygamber muhatap niyo hitap pure enigi sure oneni bun erayetellezi yükekum bun muhatap o envate ayra bun ihtaru yani insan hişar kerdi şu en ihtariye en ayet o ayetim fezalikellezi yed'ul yetim tamazi aygi din inkarken vasıfın içine bun fezalikellezi aygi yed'ul yetim bun kerem bükürseda
طب انت تفسير دو قاعدة اسمه خطاب خاص يعني معنى عامة يعني خطاب خاص انما بلك يعني هي تشارلز سحب ده سحب آيات انقضاء القرآن الكريم خطاب هبر پیامبر عليه الصلاة والسلام أبتابي شخص پیامبر ما بيور مخاطب وريجاز ان آيات دست بكر دحب حديث يعني ده حق فضيلة ان سورة ازوازن شما بار بكر پیامبر عليه الصلاة والسلام بون يعني كم سورة معون يعني أنا سورة بيا أرأيت الدنو شاش نمي جرمي باتش أما الدنو مشهور عن مشهور نموز أنه معون كم أنا سورة دائما بون الله تعالى الرجي قيامات يعني حسابي كن رحات الرجي حسرتي الرجي يوم عظيم يعني الرج بيلد الرج يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو رجل يعني إنسان بري خورا ديك خورا باي خورا قش خورا رمن هر كس يعني حنده يه باريه درد يه كل مشغوليته أصلا أو رجل الله تعالى أو كرب عظيم أو بلو يعني أو رج عظيم أو رج مصيبات جردد الله تعالى قريه حسابي كن رحات أما sadece wendiş denen o bunu tepe amel bikir. Mazlatan bunu wendiş yani yo pe zona wendişu, yo pe akla wendişu, yo pe kalba wendişu ve an wendiş muhim eno ki te enhiri hemi wendişuniz pya o amel bikir o wendiş ku be amelat ispat bikir fi ite vakti insanın ötügüreyin ker rahatsa Allah-u Teala zik raci kıyamet güretpe kön rahat. من فرج عن مسلم كربة فرج الله بها من كرب يوم القيامة كم يو إنسان يوم مسلمون يعني يو تنغوني رب خلص يو زواري رب خلص الله تعالى ذكر القيامات يو تنغوني يو زوار مرحلة يخلصنون حتى أنا سورة مثلا ارتباطنا سورة و سورة بلد دزيو كان حب آياتس بون شب شب آيات يعني قرآن ذاتا يو قسم قرآن يو قسم تفسير كن فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فكو رقبة أو طعام في يوم ذي مسخبة أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يعني أو كاش تيك أو قيمو تيك شنو قيمو تيك هركز شنو قيمة رجو ذافي وجمونين أو النبن إنما رجو أو قيمو تيك شنو أو قيمو تيك يو إنسان حريتي بش بيجي آزاد بكير يعني آيربو دین اسلامی آزاده بردون و کلون کرده پارچه عبادت تبش یو انسان حریتی بجه آزادی بجه و یا فقیر پیزه دسیو عرضه مسکین نشکن حرکت بکر ته نون بجه وردش و یا یتیم یعنی اقربا را بن و یا بیر بن و یا ویشون یعنی این گرون اگر تبکرسه مسکینون و فقیرون و یتیمون و تبجی انسانون تبرس حریتیه ایتا ابو حنیفه رحمت الله علیه بون عن صدقه مهم عن صدقه فضیلت لی نزد هماید تیو انسان آزادیه بجه تیو انسان بخلص طبعا آزادی ردک انسانون اسارت نفس را بخلص عن کوالتی پیلز انسان بن اسیر نفس خواه أي يعني نفس خد ماشين يزك من محور أيازك أستا طبيعي إتمانا يو إنسان حقيقة آزاد بكر حريتي بيرن بيجي عن صدقه بيل أنه وجاز مثلا أن فقير ويتيم ومسكين وردايش وحاجة يديايش دست جاشتش الله تعالى بن يو كاش بيل باجي هم مسألة إيمانية نسمى كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرح يعني او کسی گیون ایمون او کسی وازن هت خویت ایمون بود يعني تقوى غير ایمون انوا يعني يو انسان به انسان بیایش خو گرا انا مسئولیت خو بزن استرسه ان اسلام بن و اسلام نبن چونكه غير اسلام و ایمانه و تقوى معونن الله تعالى ون يو انسان يعني ان خصوصا گرا رعایت بکر إني تقوى غير إيمان يو تقوى أصلا بعد إيمان يو تقوى أصلا غير إيمان وجرب ما ين إتيا أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت يعني استفهام إخباري إنيربون استفهام أنا السورة ذات السورة إنشائية خبر دونا أما ما خبر ما إنشاء كانت çünkü Kur'an-ı Kerim'de
ayet dikede ya ihbari ya inşai. İhbari yani yo haber mesela Karun enkadaki Fir'un enkadaki ay okadaki enibun ihbari. Ama inşai mesela bun akimus salat ve atu zekat, okey, ve la takrabu zina, ve la okey تقف ما ليس لك به علم يعني o çıktığınız zaman makbur veya zina nizin möş maliyeti mo eni inşa ama o ihbaris te inşa ist yani o ayeti yani ihbari ayiniz hone peyma Allahu Teala inşa kön yani ma imar kön ma vrazon ma on rarsar ma on cahtisar ana surat o kadar yani ihbar ama te bajeyun inşa okey أرأيت الذي يكذب بالدين تنفينين رأى قرآن الكريم تزافت يا أمي أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه تنفينين أو إنسان مثلا بهوا پرست كت هواي قدما ووقت كت هواي دما فأضل الله على علم من الله تعالى رأت كنفين يعني أو هوا نفردن ترار بين يا أرأيت الذي تولى إنك موان سورة النجم تنفينن أو إنسان إن إفادة زاف قرآن الكريم التكرار تنفينن دي حالي بن بفكر حال إنن بفكر çünkü الرعى ده معنى تيس يوم معنى يعني بتشمونا ديايش أي معنى دينس بعقله واندش أو زرعه أي مثلا ما seçim وقت ماشين ريدون ما بون ما ريدون ريد شنو يعني الري فينايش görüş ama ما ريدون وجا مثلا o vinayış akıl xu maşğulun o cama yok karar gen o karar xu maddun yoy mesela vicnen yani ay bir namzed in siyaset ha ray arayta tenevinen tehal inin nefekilin tenevinen ini hesakin kum ini arayta allazi ucumu lazi Arapça yani mevsul ibham yani yo şahs muayyen yo şamil herkes yo çünkü vakti ma gramatik Arabi bizun أرأيت الذي يكذب بالدين تنبين أو كسك هو دين زرا وجن veya هو دين تكذيب كن يعني بتشنيا يعني بعمله بكرداره بغريخه يعني هو دين تكذيب كن أرأيت الذي يكذب بالدين دين شنو إتا تمام دين تابي أنا معنات إتا أن آيات ده معنى yani zafi bunu ite yani aslında yevmuddin yani ruj ahiret çünkü ne iman nard be ahiret ve bunu ahiret çünkü eğer iman bardan ahiret se ankada hareket nikirden ay din ama mana din بمعنى قانون بمعنى كلية إسلامية يعني pure قانون يعني دين إسلامي veya çünkü din nezdiye dashab mane Kur'an-ı Kerim'de semed dine umme kelime din Kur'an-ı Kerim'de dashab mane yes ya yo mana yani din İslame kanun hükmü taraf Allah'a semed mawa umme ve ma mümin mesela karşı ini mahve mesul hisken ve mamel xwe non ruh zaten madde dinet din rayon din vakti din hep yabeste pure kelime en kwakra o meydun zerre yine mane milranayış te asta. Mesela yo mane din adet gelenek yo millet yo şerlik yani vera adetun milranayı teslim yani teslim adetunu gelenegunu veya mesela din be mane millet diyana mesela milletu İbrahim ha millet yani usul iman ay vera usul iman teslim bi yani milk nur Allah yok ahiret öst ve peygamber est ayra mesela millet İbrahim vakti mavun mavu Hristiyonu Yahudi mapıyor ben yom millet çünkü temel usul din mavun şert iman ay temel asas hire habi hem Yahudi hem Hristiyan hem ma kabul kin yani tevhid nübüvvet ahiret ve ma milk برا نون رو بیا معنی دین مثلا حتی آسمان رزون چی عرض رزون دین عرض برا آسمان مسئول آسمان را جیر دایما وارون عرض برا آسمان دیندار بدون هیچ آوزی که معنی دینه و یا امت ایک مثلا یو پیامبر دماشین و او وقت پیامبر ملخ نون رو ایز بین مثلا یو معنی دین از امتا یعنی امت ملت عادت حساب حكم كتاب روش قيامات ان معنى بيور
ذره kelime dinid höt bina mesela mahkemak yani binate dendarun o binate yani denvaz o dendarid hüküm nunaru aya mahkemar zun deyan ve jag aya mahkemate asta ayrı zun Medine yani din İslamet Medine yani jag mahkeme deyan yani mesela mahkeme mesele dendaru denvaz halkena aya mahkeme havca yani Bacar veya Medine jag hukuk tivist. Cad yani hakimiyeti hukuk. Çünkü bedeviyet köçeberet hukuk o kadar riayet neben. Ama Medine medeniyet maz mavun medeniyet yani hak hukuk sera medeniyet ma şekil gün. Avrupa'yı zonun edbun sivilizasyon mavun medeniyet. Sivilizasyon yani köçebera kun ehliyet. Yo cav daimi tukhir virazin o yani hayat bacar. Ama mane ma medeniyetit yani hak hukuk sera. Bacar niyon ro ama mihver bacar mahkeme hak hukuk ya mahkeme dendario denvaza. Ara yani itya mana o merdimik o insanık. ان هیری چهر خصوصی این صورت اومه واتش اگر یعنی مسئولانه عمل نکن و یتیم یعنی تنگزار کن و تحتعی کن به مزازه کن حقارت کن به یعنی جیر حرمت نکن این انسان زرکر یعنی صورت وازن انا ایر معونین مثلا حال اسلامون را اگر مثلا هونزارن سرد پونج هونزار انسان سمد یولت نونیا مملکتون مارا خوددون هت اوروپا و 5000 par 5000 insan Akdeniz'de yani xanqiyo semeçine semediyor Latinonya ve her serhiri çağrı cevher hundiz visiristan insan xanqiya semediyor Latin en pür yetim yani eğer hakikaten muanin yani memleket İslam'ın servet tezafı zengine tezafı ama fakr o zaruret o bedbaxti o perişan o yani veşune veren memleketun madhe insan hem meren höt bina bamın Allah rahme xu mar nikun Allah seni rahme xu mar bükür yani Allahu Teala rahme nikun vakti yani han servet است han Allahu Teala varidat doma ama höt bina het adaleti ve het barkerdiş ve het hak hukuka bu en memleket en Avrupa memleketin Avrupa şu insan veşune ver nimerun yani insan yok kutu la yamut av xeftun av ne xeftun herkes ay gen dunçi ama en memleketin mad en adalet hor riayet nebön yani en şamil ayez bön tamam şamil ayezik bön o höt bina اینی گرم دقت بکر اون مسئولیت ما در حق یتیمان پیامبر علیه الصلاة و السلام بات یعنی از و یتیم انقده انا و کافل اليتیم معا في الجنة ما پیاه جنتت ay diniz Allahu veliyul yetim yani Allah veli yetimo ay hiriniz yani İmam Ali aleyhisselam nehçül belagat yani vakti gayet darbegine püriye Abdurrahman ibn Muljam Hasan Hüseyin İmam Hüseyin diyor vasiyet yiyoruz o vasiyet dest punci ashab yani bun kum en vasiyet rasulcu sadece zakıcın kurtiyanani yani au en vasiyet rasulcu yo maddeyiz enu Allah fil eytami fela tedi'u bihadratikum yani Allah khubira meklen darak yetimunet ve yetim şuma huzur şuma gere yetim zayin yok ve me peygamber ra aşnavut peygamber bat kum yo ihtiyacı yetim bin men ala yetim hatta yastagniya fe awjaba Allahu lehu'l cennet yani kum yo yetimir ayaldare bikür ibiyor mahiyet xo hatta en yetim yani beş payın xo serbendir lengun xo serbendir Allahu Teala cennet cir kön vacip aydiniz sinik yo insan mal yetim bürse cehennem cirben vacip yani ana حن مهمة ما جرى أن يتمون وهت بنظن أن مختار الأحاديث النبوية دي حديث اسمه أفضل البيوت فيه يتيم مكرم يعني عن كيوغ فضيلة زيادة ومقام برز ver همايد نزدي همايد o كيوغ يو يتيم خوته إكرام جربن Seda derse ma malum çoros 5 dakikaya ite 6 dakikaya mammen
و یتیمه انا کود مبیر ماونین dünya, medeniyet dünya, hayat dünya pe dest yetimu bediliyor. Mesela peygamberi sonra zaf ki dünyada müessir merdimi pe gör yetimiye fakat ay yetim dünyada destinizi demek ki yetim varin Allah yine nihayet dünyada tesirin zaf diyor. Misal yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim Kerbela'dızı nesle peygamber ehli beytiz pedest ay yetimu hatta raso umur raso ma ayetsun ihtiyac ve la yahuddu ala ta'amil miski فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم وجد اختار kada yo ihtar ki eşken vej yani en yetimu oyna buniyet inke zayıf fakat paşteyin de Allah es şumayın pavi şumayın dikkat biken en yetimu kada mauniyet zayıfiye Allah kuvvet ve Allah ragin kada yo mana izbraziyana acaba tabii vakti yom merdim yani yom merdim yani paşteyid homa bibse paşte ay arnina tarih İslam'da ma vakti onun terasa yetimun din İslam'da zaf hizmet kiyo mesela avuk İslam'da arda Anadolu Türkiye mesela Abdullah Battal mesela yetim diyor yani Hatay'ra Antakya'ra yani aile Hristiyan rayo yetim diyor art kerdu yani İslam medeniyet İslam'da tarih İslam'da yani hunzarın alim ve evliya yetimun ra veje veya mesela en Fatih Afrika Nusayr çi numayu verin mi bir aşı Tarık bin Ziyad en Avrupa o yani bu mevca avuziki yetim veya mesela Çin'de yani hun Müslüman hun nezdiye 6 milyon 7 milyon İslam'ı sinişi uca İslam'ı zenginun, tüccar zenginun uca Çin'in kıcı yetim berden bazar dururken yani bazar kalona dururken Müslümanın ay erne ve yetimhane hever İslam'ın ki yani resmen dünya yani tarih dünya arşiv dünya ne o mukayyet kardeş ilk yetimhane Müslümanın veraşt ve Çin'de mesela kış Çin'in yetimi omen rütüş tüccarın Müslümanın görürken inik terbiye kerden inin rahunzarın alim veci ve uca devlet ner Çin'in ini tabii ki zaf katli amra diyarını veya Endonezya'da mesela yu hareket üstü hareket Muhammediye tarafın eniz yu hareket yetimun Ahmet Dahlan yu merdim umman Mekke yani tahsil kebim Allah gera aşı Jakarta diyor yetimhane naru ucara en hareket şekil grot 50 milyon mesela ağzı en hareket est Sovis haşhab üniversiteyin est bankon rabier 10,000 hab cumi yani nehzetul ulama yu hareketus Endonezya en hareket pil avo ayra pil hareket diniz Muhammediye hareketi Muhammediye hareketi yetimun ra umum meydun yani en hareket yetimun ra umum meydun yetimun hizmetçinin zaf diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti Cafer Tayyar o Mekkiştiş Cafer Mazlum yani hizmeti Afrika ki Etiyopya tarafın Habeşistan'a gitsini İslam'ı müdafaa kar yetim bacı Umut Harbid o Mekkiştiş şehit be Peygamber aleyhissalatu vesselam yani vakti yetim Cafer din Hasan Hüseyin ser kift Kur'an'ın ruh yetim Cafer yani kıcın khur tarnun khur tercih gerden Cafer bil vesile avaj yani yom münasebet vakti ruj Fatih Khaybar Cafer onbaz khur punjasir cevap ini gera umme afrahu ve ini gera umme ve Peygamber aleyhissalatu vesselam va afrahu bi kudum Cafer او بفتح خيبر يعني من از نظن يعني از به امیایش جعفر کیف بکر یا به فتح خیبر يعني جعفر راحن حس کردن و جعفر مثلا
sahabı min ra anzaf min den Peygamber aleyhissalatu vesselam yetim ye etikaf ra vejin etikaf ra yani vecaiş caiz nü ama semir yetimin varışa muşuşin unen yetimun ayra erraj yani erraj masakin qigara memleketum mat fakiri bib qigara memleket mat miskine bib yani her insan hakikaten en hususut gerabun hatahati xo cironun xo akrabe xo kunca yo fakirus kunca yo miskinus çünkü ma kada el fakru en yakuna kufra yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın fakirin nezdi bib nezdiya ki tebdil küfür veya yuna hadis khudvun yani yo berra fakire birsa bin ram imun vejyon er mahay une semedyon nuna hunzarına azayta beçmun xwa binen ki devletun İslam'ın ra insun yeni teşin kilisa un maddiyin xwe dagişko ma er rapehin müslümunni ma er rape Hristiyon sebep enezik yo parçe nuno o imkanat yani muallafetul kulub er mümin bi muallafetul kulub ve kilisa o veya müessese yani bine yardım kin ama müminun ma kıcun ma ernen dinin dagişkin yani makot muallafetul kulub halbuki gerem ma imkun xubbedin peri ay yani zayıf ay mesela muhtaç o kadar mazarreyin bebraştan ama kazanç bir kereden en nihayet İslam'a ama durum tam tersi. Bele. Bele Seda. Ma itiyaz binde Tamam. dıma en leto verino sure maon hina hafte ana derse khud ma kısım din leto din inşallah tefsiri ser ma sualu tura persen ma tura malumat yeni tamaşa karumari mesaj nüş ma pörnir teşekkür ken ay Afrika Cumali Hoca Vongon Musa bin İbik Musa bin Nusayr. beli beli Seda homa saat weş bütü matizal saf Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Pina Mario sohbeti ku weş gerçi her veci tabi der hak yetimut kal kerdiş hina yona kaydo dereki bana nerme yetime zuara yani yetim zon yetime çend zuara kadar yo şiir diziyerken bele gele tamaşakar derse ma itiyadı hitam bana kadyana şun şuma hayır bu huma saat veş bit şuma ki şuma huzur de bu mal şuma bereket de ku huma ma raş da sırat-ı müstakim ra daim ku Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.